tuning this morning. Maybe alis may na milking the cow. And nabuko ni... Kanaka to. Dedication from the closest farm they are in. Okay. Say, Adamanak to all the drivers on the roads. Please follow the road rules. Meron di maro kena nomor bulan kena non rembulan nomor di pas India. Right. Ada budi betok kan nama. Tak ada sih kalau rembuk binari ko it's a bit pakai dota di pakai rokok tu Oh. Na pakai rembuk di kuah. Sandini juga na itu bertemu kata main nadi na pakai na dang di benua na dang no mamada. Baka kina na non da baru tekianda. Na isulu di taka. Na sih binari ko na pakai isulu ata. Yeah. Bayar tadi bikin nikat sarah weekend dan dapat boleh tukar mai. Good morning to all the students that are tuning in from the bus this beautiful morning. It's a very cold morning this morning, and we hope that you are wearing proper attire that are suitable for this weather condition. Pakai sul kata-kata pinakatiko kaya ba pom tu matanga kuko sarti ko nadangi ena mataka pinakaniku no kira-kira mo tukunan na isulu mo na bosi mo binaka. Okay. Balatan tamat singo ko endo boy isulu mo na paper plate. Paper plate man. Iya, apa ni binatal tengah bertoling di Pingkarabi, main apa limbula limu melau toka. Paper plate kita kostiwai. Kostiwai me kena iya apa nanti ko be ya momowili. Pambol tebe momowili kena bubali mai lingi di Pingkarabi bertona nasi. Main apa limbula limu melau toka so ya nama taka binakan ko. Kalau bibi mana turangan ni namoy manda. Oh. Arto sama batang main nama taka ni kuah. Dapat limbula lu toka? Iya. Oh, to all the doctors and the nurses and the Lingi na Pingkarabi, dentist and apa tali? Orto na Pingkarabi na limbula. Right, na dentist, na surgeon, iran tau bisele, iran tau iloba na mona, neurosurgeon, irna nutritionist, iran tau bakasalata na kakana menda na kania, dinasara, kiran daw na buni way ni sui, and iran menda na Pingkarabi, pharmacist, irna orderly, right, irna water assistant, irna nga iran tau Pingkarabi toka, iran na bombo. Wan julo mereka turun lagi. Ya, beta kata katuta ko. I found one job. Go. What do you found one job. The farmers, because they have no boss. They are their own boss. So why you never choose a farmer? So. Doon na ka may bararabeli. Wala. Okay. Everybody, we can see one guava tree standing in front of us, but outside. It's segi from now on. As soon as we sit on the sitting properly this morning, we see segi. Ano ba nakatutuwa choabe? Pambulo chuma biko dem siya na mataka di Pingkarabi di kuwa. Tutuwa choabe ng giri kaya ito na nomu itoka di bakatakataka. Right. Ano buli bisi matiya na mataka binaka dainday. Happy belated birthday to Mercy ni Bulo Kobaki. Ada kena mai tambe tine kawalu sanga bulan baki bulan na binaka sina Luisa. Na wala besar tamay no kena yang gona kami da. Happy birthday. Na no baka kina be namakwa Steven. Era tamban ni Fire Authority. Nambua orto wangu nutiti ko baka matakalaylainggo sa inyo solo nuti mala abati kay baby Luisa lokini nga na lebu nimbata-bata. Iyo. Ngo nga Rebecca Seru. Mo di pakaura. Right. Your best position said na position ni kundo talita kanang uni kundo modikin and rakim mata dance. Right. What kind of demo sleeping? Can you put show us some style? Can you demonstrate? Right. For me, I just put my hand, close my hand on my rib. Right. Wakambira kina, lingang guru rongo, malionia bangu. Take out the rib. Baba katombo itu. Tuno ka malionia bangu take out the rib. Baba katombo itu. Right. Mo baka tombo itu new mode. O tia tutubi me kun tutubi solo me tutubi city. Santina. Iya. There's a difference between tutubi solo and tutubi city. Right. Tutubi solo. Listen to this yo. Tutubi solo. Ko kata-kata sibia. Ni ba mun talabi ko ng buno. Ni ko buno la iliwa-liwa talaga kinang mo riba mo na tayo mati baka nga montar tunto ni sulusosua. Santina. That's why when we see children ni ngau na rawai suluki na kakuno nanu manira wele toka. So ngau na sale rawai suluk kata katsibia, you have to change their vest. Right. Because vest tu ngau na lay susu kene apaka ngai rawai sulu susu ti ko riba mun talbi ko na bubu tapi mati. Right.
Bertangon ni salay susuti ko na isulilo. English kira-kira. Yeah. Waiting inside that can cost them sickness. Right. Okay, ikaw do talita ka na city. Iyo siya. How about mo sa ka na city, men kasara do na city. Tamuleni. Siya nga, do sarang na city Veni. Doon na si TV. Okay, let's go. Let's move on to topic this morning. Tell us about the style about a person who is like Mode Bagaura. Right. When somebody sleeping with the prawns, Yeah. Sleeping with the prawns? So You sleeping see- like a prawn. if you see somebody on that kind of situation, he himself close the eyes. You see the face is sleeping, but the mentality Is the fully awake. Yeah, that's sleeping with the prawns. Right. Depending on how you are playing. Kaya kayo dito na mutu-mutu after everybody is sleeping. Right. Kapag ano? Kaya kayo dito na mutu-mutu after everybody is sleeping. Doon siguro ng timetable. Yeah. Eh, tacho. Tama may suat yan naman ni kuha. Okay. Nakatungnog ko ya. Yeah. Na mawasi dia may city suwa-suwa. Ito suwa-suwa play mo sinaulo na. Yeah, because if you with that on that situation, Oh, yeah. you'll be able to move on with your life. Right. Yeah, nalay because sometimes if you want to run away, Yeah. wala kang bakit yung songo. Uh-uh. So you're sleeping so that the kids sleeping. Yeah. You're planning to go. They see and they sleep. Right. You mo then you go. Oy. Yeah. Or sometimes when you want to step some chores, Yeah. mo ganito mo the, you know, it's one thing about those who sleep like a prawn Yeah. is that because we will know Yeah. if we try to wake up someone who is deep asleep, Yeah. they will wake up. Kung iran daw mo de mga ora, di ko na main retira to, they will never wake up. Yeah, because they know Yeah. they're alive. Because they know, Yeah. they'll pretend to be in a deep sleep. Right. Kaya ko na isama na irambar, iran mo de nga. Okay. Okay, Dems. May. Na kembali, iko nakita, Uh-uh. Yeah. iko sa planta ka raw, ni ko mbera ni Mode, ni ko na Mode Bagaura. Yeah, because you are looking forward for something special Right. after everybody sleep. Oy, Iya, iko kilala ko nan rondar manua. Kilala nan rondar manua. Because mainly some kids will want to go with you. So depending on the environment you want to go. Yeah. Okay, okay. baka na tayo sa kibela ko. Kasi di bela ko mo din Baka ko Mode tu na rumo. Baka ko Mode tu na rumo, iko Mode Bagaura. Arto Mode na ngone ko may Mode na sitting room. Mo de ko na city. Mo security. Mo de ko na sitting room. Oh, ano na? Siya nga, kore sa hindi mo de bakaura. Kore sa tarap sa kami na suka bakaura. Mo ginaudi hastik bay. Yeah. Sometimes we want to eat something from the fridge. Aim. Oh. Kembali doon na numin na kilo. Right. Kilo. Right. You want something or you have another plan Iyo. Right. after that. If no, kaya ka gubiya tombo ka tikuin doon ka. Iyo. So that we sleep that way so that everybody knows you are sleeping. But Right. inside of you there is a motto, a aim for Right. you to coming and overrule the So you night. can sleep Bagaura to during the midday. Overrule the night. Arto ka na Mode Bagaura sigalew. Singale anytime ato. Yes. Singalemu, sembongilemu anytime. Naura si montor ni mother. You never see aura sleep. Did you? Nintalay Sa binan. kanin bula pati kira ura. I don't know. Nimbula binalelewa ura. Ni siya mata bula binani kuha. ka. Pi matakali ura. Ura bati, ura ibi. Ura loa. Oh. Yan binaka ni Andra, yan binaka. May Sepatonio Australia. Do yan binaka talaga. Mo abe ka tirewa, yan binaka. Onde mes não mo ito kung mata ni katumba. Pare na. Nandun tayo bingkarap ito ko pamatakay. Mana nabo. Ariata yan binaka. Kampanya ito na isa yan ra. Ole company. Daki bata-bata sugo Dems. Iyo. Kira mermaro na ngone. Iyo, di na Sara. Ada buku ni beso ni laki tangi 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 ingat sungguh mata-mata kita batang kita ngun ngono sungguh na korona bug.
Ambung patang-patang sara. Amun tulos. Na mati ni bilok na taranangon Mimbitu pa na ando na. Tama si. Stesen ni boko buka meloto karto siya mata ni kwa. Arto na yan rambongin ko paru to kana sukay na diyon. Oh, mera mes ta mo ira na Tony Barrongo. O de erkila din do mo de pagaura. Right. Miyo. O de mananumbunon ni ka iko kila din do mo de pagaura. Wais na rusa yan raminaka. Yung bulare. Ke baler tamata do mo de pagaura era tungon lo kita tok Baka dua. Ni rang budi na loelo man ra din duch ko na non na kilo. Danangon ni mo de baka urang ko nangaw ni non daw kindi kalasin dua. Daw ti ko nangaw ni non da mo de. Right, kasing liw. Mangon ni mo de baka So urang. nangaw ni era sing doren rawatan mo de. Ngko na ambakin ni Bro, bulan. ba kasama ya balut sunga? Ambakin ni bulan ni Mo kay ngunulul. spy wa begitu. Right. Rasya betul kumay. John no era nang gitu kinalubenda. Ya sa ko juga na itu da merongo da na non ra bimbi akin na lubenda era pa sakin tumbu-tumbu da bisusun ba. Mengge ba kasama tagi pa binang natikina Iya. Ana kana may bisu ta kana matanggali ono matanggali sina kana na sar gitu pa ko. Ya sa pa ni bila bertolo talangan non tangon nele ono budu sa kana mata tim di South Africa. Ana pa ruengo pa kakini bikin kita na dorbo ndong gitu bi kurni bulu ni mata tak. Sa pa kan di bila tu ende table bin garabi di pakata mesinga. Ana matang di kone nang garabi sar pa binaka dai tabi. Bro, yan Mo re. ti to boy, patakinan ro ni mo